Inibingelela kuphi nakuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThopsani ngiwaka Mthembu bafowethu ke namhlanje njengoba nazi ukuthi inyanga abantu besifazane le esikuyona sihamba nje sigudla sibheka abantu besifazane abasebenza kanzima emphakathini ukuthi benze izinto ezinhle nokuthi bekhulisane bafowethu namhlanje ngiphethe intokazi ngiyasibona isiphalaphala eduze kwami sizoyichaza ukuthi siubani sizoxoxa nje impilo yaso nohambo lwaso kwebusiness yayo kusazoba mnandi bafowethu inkosazana sikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Sanibonani nanjani? Siyaphila sisiwami waze wamuhle awu bakutshela kodwa uthi umuhle Bayazama phela ngeke wazi. sisiwami ake singene kulento nenza izinto ezinhle mfowethu nenza izinto ezinhle emphakathini okuhle futhi ngikuthole kahle ngenyanga abantu besifazane asiqalela enyangeni yabantu besifazane sesiwami inyanga enkulu Kakhulu inyanga yethu lobo mama engifisa ukuthi ngathi kulonyaka sifocus ukuzidevelopeni thina sabantu besifazane and sibuka ukuthi what can we do more than just being a woman yabo the world is imhlaba uvulelekile amathuba khona sekukuthi thina sidlala indawo yethu so kulenyanga yomama nami ngiyathanda ukuqhuquzela abantu ukuthi baqale ngalokho abanakho kunesikhathi abanaso angafuni umuntu into ezinkulu kodwa sibuka ukuthi yini khona yini engayenza ngokukhona singakufuna ongekho. Nkosazana usayichaza kanjalo bathe ekhaya ubani lenkosazana enhle kanje igama isibonge iqhamukapi. Okay, igama ngufanele ngwakamdlalose ngokuzalwa ngidabuka eMandeni kodwa ke ngokotoho ngela eThekwini ngiyasebenza kwinhlangano kahulumeni ethuthukisa abantu abasha ngisebenza ngabantu abasaqala amabhizinisi abakhulisa amabhizinisi also nami sengene ibhizinisi lami engilikhulisayo. Mamdlalose sibonge mfowethu ukuyichaza futhi kuhle ngani yakwethu sibona nenza izinto ezinhle sibona ningahlali phansi nifuna ukukhangeza kodwa niyasukuma nizilwele niqedile lento ukuthi kumele nihlale phansi nibuka obaba basekhaya behambe bayosebenza kodwa ni decide ukuthi nizimele manje. Yebo kukanjalo I think njengamanje igeneration esikuyona thina akusafani ukuthi fayisilinde ubaba ukuthi ayosebenza abanye bethu asinababa uyacabanga nje mina ngizidivorcele nje ubabe ngeke kusho ukuthi ngizohlela ngilinde ba so njengamanje sibonga nje ukuthi uhulumeni wakwazi ukusinikeza amalungelo ukuthi nathi singakwazi ukuzilwela sikwazi ukuzenzela isinkwa ngezandla zethu nangakwathi kwethu ngoba kahle kahle konke kusezandleni. Wayichaza yacaca sisiwami ibhizinisi uyiqala nini ngoba sibona uyayibonela nje niyayibonela babukele bakhaya ukuthi lentokazi imali uyibuka nje uyiqala nini ibhizinisi yakho and ihamba kanjani yabo and udila nani? Right. It's a very interesting story because mina uqala kwami mina ngikhule nginenkinga yesikhumba isikhathi eside. So ngizalwa benginezilonda ngoba bengihlala emakhaya izilonda ke zakhula nami zingapheli ngazama ama products amaningi sengiqala nami ukusebenza kodwa kungangisiza. So ngaqala ngizimixela izinto ngiguglisha ngaze ngenza iorganic skin care course ngoba nginenkinga nabantwana bami benenkinga. Njengoba icompany yami ibizwa ukuthi FAH skin care ufanele uanelisa uyanelisa so thina ngoba kuyi-face skin care eyami nabantwana bami because of the challenges we went through lo mncane bene-eczema ebisihlula odokotela yenza yonke into so I had to find solution as a mother. The other day umntanami eqala high school eya multiracial kuyabhukudwa kanti nayo benenkinga yomzimba omubi enezilonda so la kwaqala khona okwangishisa khona ukuthi ngiqale lento ngale nkathi ebuya ekhala ethi manje ngisafuna ukubhukuda ngathi mina indaba athi no ingane esikoleni ziyangihleka ngithi I'm tiger ngoba nginamabala like a leopard so I think for me there was a wake up call edlule wonke ngoba I was like you know what ayikho into ebengayizamanga
yonke into ebivela bengizama kodwa kungayi indawo. That's when ke la ngabona khona ukuthi yabona njengamanje inkinga ibhekene nami. Ayikho into ebhlungu njengomzali ukubona ingane yakho ihamba ihlaselwa into ungazozoyisiza kanjani. So ngaqala lapho ukucheck ukuthi okay, because these chemical products ezikhona in the market are not working, what else is there? So I went back to the root. Sibuka manje ukuthi thina ezabantu abamnyama sikhule ngempande, izinto ezikanjalo organic, izinto zendalo ezingena chemical engenamshini engenamalutho. So ngaqala lapho ngafunda ngide ngizimixela, aqhamuka umuntu athi hayibo ngibona ingane yakhe singcono, umntwana wami une-eczema ngicela ungenzele. So ngaqala ukuthi ngenzele umuntu ngingaba-charge. So mangibona ukuthi hayibo nabantu belokhu phela ngiyazithenga ezinye izinto ngathi mina okay, maybe this is time. So kwathi mase sekwi-lockdown i-network yabuya. Semaqale lockdown, remember besinesikhathi esiningi about 5 months sihlale emakhaya singeze lutho. So umqondo uyabuya manje ukuthi abantu baleke bafanele buya phela ngicela ungenzele inkana nami i-eczema, ngizomunye ethi umsizile ngicela imalini into yakho. And ngaleso sikhathi angazi kuba it wasn't in me ukuthi ngayenza kube ibhizinisi. And then ngaqala lapho ke ngaqala ngayenza. So ngabona ukuthi okay, because sonke sineyinkinga ezahlukene. Lo analyst unenkinga yakhe yama leopard, uyanelisa unenkinga ye-eczema. So why can't I combine these 3 different solutions? Mina benginhenduna ubungeke uzimele, bengifaka i-makeup kube ngathi ngiplasteliwe. Lalela ngiyakuchazela. So sinabantu besifazane isikhumba nje siyabantu per se. And I think enye into ukuthi thina sabantu abamnyama especially understand isikhumba sethu. Isikhumba somuntu omnyama nekusifanisa somlungu. Ngeke usifanise nesendiya. I-melanin yethu is strong, idinga ifutha. Siyabantu befutha thina for ingakho uzoyicobile i-lotion yakho thizeni kodwa mhlawumbe ngemveni kwesikhathi sekumhlophe futhi singathi lokhu you must reapply. Kanti if sikubuyela kwi-butter, so siyakwazi ukuthi if isikhumba sakho sihlale si-moisturize and stuff. So this is how it started. So ngaqala ngenza izinto zobuso, ngenza izinto zomzimba ngokuhlukana nabantu bethi hayi ke mina ngihlushwa ikiwi. Sinedimoni elikhona abantu akwethu kuthiwa ikiwi. Akugovozeki. Hayi ke manje asigovuze sibuya ngokuzolala. Lalela. So another thing is also thina abantu abamnyama elento yesikhumba wazothi umugezile ugcoba uvaseline right. And especially abantu besilisa, abantu besisa bayashefa babe namaqhakuva umuntu ayijethi hayi nje into etheni. So we need to ukuscrubba bese ngazi ukuthi umzimba uyascrubba, umlomo uyascrubba because umzimba ngalenkathi isikhula uyazireplace. What happens with the dead skin? So now I'm trying to teach women ukuthi skin care akuyona eyabelungu. Ngoba belungu yabona beya ko spa boyokutofoza babenziwe thina sikunaki lokho. So I'm slowly introducing this thing and I'm happy ukuthi indlela abantu abayireceive ngayi product. I'm happy mangibona abantu belokhuza mase sithi glow gang ngikuthiwa si glow naturally, asicashe ngaphandle kwe makeup. Asisho ukuthi makeup asifaki bantakwethu kodwa ke I makeup bakwethu ayingafihla ubuwena. Kwazi ukuphuma nje ilanga libalele mntama ushiblike. Ngoba ngempela umfethu angifuni ukukhohlisa ke kuyaphoxa ukuthi ngifike ngikuthola umuhle kanje ekseni uma usuvuka usuwasha ubuso bakho sengibona indoda. Hayi khona kunzima ngoba khona omunye umntwana wathi waphoxeka kwi-date ubhuti wathi before sihambe eqala yogeza ubuso. Uyacabanga lonto sekuvela ke ubunjalo bakho ngaphansi. So nano Snapchat avudukusana. Uyawazi Snapchat i-fraud ngoba sonke singashiblika sibe bahle but ke now with this product what I like about them is that they are pure organic. It's roots, it's fruit, it's the things esikhule sizazi, izihlahla esizaziyo and they work wonders. Khumbula ukuthi oma bethu bekhula besebenza bebegcoba ibovu it's a sunscreen, it's a sunblock and kodwa thina sikuboni ngoba nakho alinalo igama lesingisi. We understand. So kade saba nazo lezi zinto kodwa indlela ezibekwe ngayo. So I'm hoping ukuthi uNkulunkulu wami uJehova emuhle njalo ukuthi product iyabasiza abantu njengamanje ngisupply abantu bako Joburg and stuff and into emnandi ukuthi umuntu ufike ngibona umuntu ngeke nami ngiyafuna yabo. So izinto ezikanjalo but nje natural beauty bakwethu always win. Select Africa TV kamalami ngutopsani bafowethu ngihleli nenkosazana uMamdlalo sela isilethele nje bafowethu into ezosisiza kakhulu lapha emakhaya hayi indaba yekewu bafowethu umuntu ugovozile sesibona into engekho right. Siswami siphethe izinto zakho ezinhle ama product wakho akhona mfowethu. Alright. Utholakala kanjani une-chemist noma bakulanda ekhaya noma bakufonela benza kanjani? Asiqale la kwezinto zakho. Yizo lezi ephambi kwethu babukele la e-studio usiphathelile nami ngisengizoba muhle guys. Uyiphathile singizoba muhle. Okay siswami asiqale la. Asixoxe le. Yes. Okwamanje ngakabe nale chemist
ngisasebenzela ekhaya angakabe nayo ifactory ngisazenza nje ekhaya nabantwana no antongisizayo so njengamanje umuntu uyafona abokude ngimposele o azokulanda sihlangane somewhere inkinga yami ukuthi khona abanye abantu abanga-approach befuna ukuba ama-distributor okwamanje mina where I am ngisafuna ukuba ne-personal contact nama-client ngazi ngoba before ngikunika i-product ngifuna uqale ngi-understand inkinga yini sibe naleyo consultation ukuthi okay ubusebenzisani before ikuphatha kanjani before ngoba manje inkinga yami ngisaba ukuthi mangivele nginikeze umthembu ngithi akayodayisa umthembu akanandaba umthembu unendaba nemali uyabo so umthembu ufuna ukuphusha ama-sales so njengamanje okwamanje bandla ngiyaxolisa ngisacela ukuyibamba ekhaya ngisayikhulisa le ngane isencane angakayemulisa akakabi ready ukugana bakwethu so masi-ready-ke I'm hoping ukuthi izotholakala emakhemisi but okwamanje isatholakala directly kumina ngikhona la eThekwini noma ukuphi nomagumbomane omhlaba siyaposa. Mamdlalose into engithanda kakhulu mfowethu nengichazayo lento yokubuyela kwizinto zethu zesintu iyangithokozisa ukuthi yonke lamakhamba wahlanganisela izinto zesintu hayi izinto zasentshonalanga ezigcina zisibulala thina Ngoba azidalelwe isikhumba sethu asidalele ngeke uzifanise neChina mntakama ungafika ukhuluma waseChina ushipe and into eyinkinga abantu bethi bayithanda into esheshayo ukubonake labo sisabampofu kodwa masuthi ubuka amaqupha ayikho into egoloza njengequpha iqupha iqakala obhozo lapha so ingobani basebenzise indlela esheshayo akuyona skin care njengokuye ejimini ofika uye namhlanje masubuya no 6 pack so it need consistent ngoba udila lana asenze quick fix i problem if uneyinduna first understand ziphuma phi kwenze sizozikhipha ngaphakathi hayi ukuthi uvela ushibilike for 2 months and then after a month seziyabuya yabo ngoba manje sina we go to the root cause siyokhipha la umsuka la ungakhona yes siwamnazi lezi zinto lapha phambi kwakho asibatshela babukele ekhaya ukuthi ubaphatheleni okay la babukele nginiphathele i-black soap njengoba kuthiwa i-black soap imnyama hayi ngoba imnyama ngegama but isebenziswe iyakhiwe i-main component yayo is charcoal umlotha yabo so i-main component enkulu kulana umlotha okuwukuthi umlotha unama benefits amaningi esikhumbeni so i-charcoal insipho yethu ke inomlotha owenza ukuthi ukwazi ukuvula ama-pores ukwazi get rid of dead skin because ukubaleka bokunakela isikhumba ukuthi ngalenkathi sijuluka njengoba sihamba isikhumba it's slowly replacing itself siyaguga ngathi sikhula nesikhumba siyaguga so sidinga izinto ezosinakekela isikhumba sesihlale sishibilika sibe njalo so kune face combo ehamba no cream so into engiyithandayo kuwo wonke ama products ama ingredients akhona enziwe ngalo product ngiyawabhala ngenzela ukuthi umuntu ngoba ngiyazi sile generation ethanda ukugooglisha nani ugooglisha nawe ukwazi ukubona ama benefits of that yabo and then sibe ne i-scrub usebenzisa 3 times a week asisijwayelanga i-scrub thina but siyasidinga ukuthi unclose ama-pores sikwazi ukususa dead skin kuvela isikhumba esisha ungathi uvela isikhumba esisha usuyelo emveni mosishisa ilanga usuya react yabo and then ke la i-cream yokugcoba le i-flawless the reason why sithi flawless soba sifuna ukuthi ube flawless without ukuthi uzofihle ngo-Snapchat ngaphandle ukuthi uzofaka i-makeup ibe ningi and ama-ingredients lana sikhona o-6 extract ama-aloe vera umalberry umalberry amajingjolo yes sikhona i-root yamajingjolo so uya understand ukuthi lezi izinto ezikhona ezizaziyo but besingazi ama-benefits akhona yabo so injalo lento but this 3 i-face combo ngiyathanda ukuthi ukusebenzisa kokubili ngoba insipho ya everyday ucream ugcobe ekseni nantambama mase kuba i-scrub 3 times a week not every day yes themba ukuthi nizwa kahle babukele emakhaya ngiphethe inyanga kahle inyanga lo inyanga yesikhumba alright asize nayo sisiwami emgovozweni kwikewe guys ezisikhula ngathi sihamba kuyashisa kuhlangana amathanga nanani and then we develop this thick skin so kubalekile ukuthi uscrub ebese ugcoba ke i-skin corrector oil hayi ke madoda ke ngiyakuchazela uba umnyuri ushibilika ngiyakuchazela so this is a body scrub i-main component ye-body scrub lethu i-coffee
ngiyabona ukuthi alithanda ikhofi but ikhofi alimnandele alidalelwe kodwa ukuthi siliphuze but ikhofi alizwani necellulite most abasifazane sinenkinga yecellulite ama-stretch marks nekiwi so ngale nkathi siscrubha i-cellulite ikayizwani ne-caffeine so caffeine is number 1 enemy ye-cellulite and it's good for your skin so leli khofi oliphuzayo it got other benefits so njengoba ngisho ukuthi izinto esizisebenzisayo ayinamakhemikhali but it's natural organic things ezinye zikhona emakhabetheni but then we have mixed it with the ngolwazi nami engilitholayo la ngifunda khona mase siba-ke ne-skin corrector oil okuyi-main component yakhona is shea butter i-shea butter akasinayo thina la e-South Africa siyithola eGhana uma uyifuna le original hayi le azobe sebeyimixile nani so the main component eningi lana is shea butter kube ne-grape seed oil isihlahla sama-grapes iy'nhlamvu zama-grape zinzima kabi kuchazela ngiyakuchazela kune-grape seed oil kunolamula kulavender so all I'm saying is all these products are made with organic product wawazi ukuthi inhlamvu yama-grape inhlamvu nje wena ngithi wazi ukuthi uma usudla i-grapes uyahlahla asilahli-ke sithanda sami then-ke mase kuba yinkinga zamabala so this two combo yekiwi it's also good for i-eczema because i-eczema is caused by i-dry skin nokuzinwaya khona abanye abantu ababa nemiqalo emnyama ukubona ngithi sose umuntu umpofu kodwa sekweni umqalo njani so it needs ukuthi uscrub and then usinaturishe isikhumba then uzoba right then bese kuba-ke ilena-ke yangenza uleopard umntana amhla ekhala lena it deals with umuntu mhlawumbe ube no-chicken pox phela thina sabantu abamnyama sinezifo zethu bakwethu so u-chicken pox mhlawumbe ube ney'londa nekiwi nama-dark underarms khona umuntu uthi uyaliphakamisa ikhwapha hhayi bandla kube mnyamana so sizama ukuletha ukukhanya so nakhona into yakhona khona i-beautifying meal khona ubisi hhayi lolu lwetiye khona ubisi oludalela ubuhle kube khona i-yogurt ngiyakuchazela hayi babukeli be-Select Africa TV namhlanje ngiyafunda bafowethu ubuwazi ukuthi kunobisi nje lobuhle ngiyachazela so nje there is aloe vera there is also shea butter nama-essential oils but all I'm saying is for mina ukuyibona iba yi-success ngiyibona eqala endlini before ngikhiphele ngaphandle and ngaqala ngezinto enginazo without ukuyofuna ama-funding nani most of abantu abanamabhizinisi especially young people they always complain ukuthi ikhansela lenzani uhulumeni wenzani and stuff like that and forgetting ukuthi whatever business whether ufandiwe noma ufandiwe eyakhe i-Select Africa eyenu so ngisho government engakufunda it doesn't take away the responsibility ukuthi wena to make it work we understand so I wish we as women especially women ukuthi we can now look beyond the blame shifting ukuthi for your success and for your failure you are responsible government or no government elections or no elections ziyakhala azikhala emadoda asisebenze and then make things work and then just ungafuni ukuyoqala ukwenza mall abantu mabeqala ibhizinisi ukuthi sengifuna ukuba ne-office elani office usujaha ukuba ne-staff meeting ufuna ukuba elani office uyabo so we need to ayibe ncane imali ephuma ibeningi engenayo you understand and enye into eyinkinga ukuthi amabhizinisi we need to understand ukuthi i-Select Africa TV angithi engabe yakho but ayidalelwe wena your main umsebenzi wakho ukuthi uyidrive ibe yi-success but it's not for you it's for us ne so manje lento yokuba nama-ego okujaha ukuthi hayi phela mina ngine-stage mina ngine-TV uzosala so once we have learned ukuthi whatever we start it's never about us but it's for others who will grow. Wow, nganza kwethu wakhuluma sisi wami. Mamdlaloze. Ayo uyabona namhlanje babukeli be-Select Africa TV siyafunda bafowethu sithola umuntu wesifazane ozosifundisa futhi ozosikhulisa wena umuntu wesifazane lapha ekhaya uma uhleli ucabanga uyabona ukuthi kunabantu abangahleli abangalindele komunye umuntu iyekeni lento yokuthi ngoba nakho nathi indoda guys no man guys sisiwami ayisiyabona mfethu umsebenzi wakho muhle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nani ukuthi nibe nentshisekelo nje yokwazi ukuthi naba abantu bengesenakiwi nawo umgovozi wantu babasoshola bathi hayi sesiyagovoza nabantu begovoza so seniyazi ukuthi bagovoziswa yini. Ngizobe nginilethela nje ngifuna kahle ngigovoze niqede lento engayifuni.
Ey'khindini izibonile ezizophuma asigovozeni ibhishinali uyavula uramaphosisi asigovozeni ngentokozo sinokuziqhenya nanokuthi-ke when you look good you feel good ne and awukwazi ukuthi uzocasha ngezingubo and you'll only feel good ngoba nakho usugqoke a certain label. So the real beauty is inner beauty, and once you're comfortable in your own skin, regardless of anybody umuntu engathini uyazazi wena ukuthi hayi ngi-right mina nginankinga noma ungathini sikwazi ukuba nenkinga ngoba uma wena ungaboni ubuhle kumina inkinga ayikho nami inkinga inamehlo akho shuthi wena bona udokotela wamehlo ngoba ukwazi ukubona into enhle phambi kwakho. Wow, ngiyayisa angiyayisa Injalo nje dali sibahle ngeindlela zethu sibahle ngokwahlukana ngeke sibe mpofu sonke ngeke sibe nama hip sonke ngeke sibe kodwa nje uNkulunkulu usidale ngendlela ethu wasabela ngokungafani. Uma wena kubiza ukuthi uqala udayisa amagwinya qala udayisa amagwinya uma kubiza wena ukuthi uzoma emgaqweni iya lapho yakhona and lento yokuthi bazothina abantu khona umama wakhipha ingoma wathi obani laba abantu abawobani because the thing is sisaba into esingayazi and sifuna ukubonwa bazokubona amasuba yini if into inga-80 or minus i-bank balance it's not worth your time. It's not worth your time. Bamdlalo sasibatshele bathe ekhaya simthola kanjani lo muntu sifuna inamba zakhe ku Facebook, Instagram, Twitter. Sikuthola kanjani ngoba phela intokazi ifuna ukuba zinhle la. Kanani majida njalo ikiwu bafethu ikhona lapho kunini. Serious guys angithi lento le ngoba sinemlenze namathanga so masiwokha ngithi yabo kunayo lento siyakhona vele abantu besesa and I'm happy ukuthi nje manje sebeyaqala nabo bayalokhuza bayangena kancane lento ye-skin care ngoba phela nobuhle bensizwa bakwethu ngeke kuthiwe inkomo zayo kodwa phela nensizwa ayibukeke abantu ayibukeke njengami nje ngathi niyabona manje njengoba nimbona nje nayishibulile usengizosaba ngisho ukuhamba nawe la eminyango ngeke phela sihambe ebusuku kuphela yabo but nje okwamanje ngitholakala inamba yami ithi 073 525 1881 ngila eThekwini Facebook no Instagram ngithi manje ngingimana ngumuntu wasemakhaya ngisemusha kulezi zinto ayikangibambi kahle kodwa khona othe uzongifundisa ngoba ayiphela kancane mina ngweli uthukela akakafiki kahle kulezi zinto zo Instagram but very soon I'll have the handle and stuff njengoba ngishilo ukuthi inkinga bengisaqala bengisafuna ukuyikhulisa kahle ngivikele lengane ngibone ngibe nama personal manje ngisaba ukuthi mase kuthi bhu kuzothi bhu ngingekho ready ebese ngifela mase ngiyawafail ama clients ami inayo into enkinga ukuthi i-success siyayifuna kodwa at the right time at the right place yabo so angifuni ukuzibekela ama goals engengikwazi ukwa-achieve sonke siyafuna ukuphumelela this is not a race it's a marathon ifuna isikhathi nebhizinisi lento engengiyitshela abantu ukuthi uma uqala ibhizinisi ungajebi uzoba rich kusasa ibhizinisi lifana nengane ingane ovela iphume uqala uyimithe ikhule ngaphakathi nami ngisanesa le yami iqala iphume ayiveli isuka ibehamba ngithi fanele ihlale yenze yonke so yonke ibhizinisi lilima nama stages so I think njengamanje kancane so khasa size sigijima. Babukeli be-Select Africa TV namhlanje benginentokazi bafowethu ehlakaniphe ngendlela esimangaliso futhi eyenza izinto ezibaluleke kakhulu emphakathini. Inyanga ke ngivele ngathi inyanga mina ngoba lo muntu uhlanganisa amakhambi esintu enze ukuthi nina lapha ekhaya nibe right. Mbukeni muhle kanjani. Uyasho ukuthi ade nezinduna ebezithi uyayibona. Kodwa namhlanje muhle kanjani. Bafowethu siyanithanda kakhulu iSelect Africa TV iyohleze nina lapha emakhaya inilethela izinto ezibalekile ngini. Sisiwami sibonge ithuba lakho. Sibonge konke mfowethu kusukuma uzokhombisa abantu ukuthi abenzeni empilweni. Hayi ngiyabonga mina kodwa kubalekile ukuthi sithande wena kuqala before ukwazi ukuthanda omunye umuntu nomunye umuntu akwazi ukukuthanda. Ngeke uzumthanda omunye umuntu ungazithandi wena nomuntu ngeke akuthande engayiboni nawe uzithanda so konke kuqala ngawo. Select Africa TV uyasubscribe abafowethu sikhona ku Facebook Select Africa TV, Instagram Select Africa TV, yini TikTok khona Select Africa TV yonke indawo bafowethu sesikhona siyanithanda kakhulu bafowethu ningakhohlwa ingane zakwethu ukusubscribe into esidinga kakhulu ukusubscribe nje kunina bafowethu bukani nje nginiletheleni bafowethu izinto ezinhle kanjani nisenzoba bahle ngifuna nje ukunibuka la eBish izintokazi yabo cellulite ngekho bengenamachafa emzimbeni bengenama stretch marks bakwethu asivale sesiwami siyabonga kakhulu. Thank you very much Select Africa TV salute.
uthi Select Africa TV and uyasubscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.